Prvi video u suradnji Profesor Dobbs i ekipa A je to. Za vas su priredili potpuno riješene zadatke po školskoj zbirci Dakić i Lezović za gimnazije i tehničke škole. Kako ćete doći do njih? Vrlo jednostavno. Otvorite internet, upišemo mim-sraga ili samo mim-sraga i prva stranica koja se otvori je Centar za poduku i dopisnu poduku, online poduku mim-sraga. Kliknemo na matematiku, spustimo se malo niže i kliknemo na ovog smajlija. Dobili smo besplatnu zbirku potpuno riješenih zadataka za prvi razred srednje škole. Ovdje imate preko 1000 riješenih zadataka, dovoljno je da klikate na ove. Kliknut ćemo na ovu prvu i šta smo dobili? Riješeni zadaci po školskoj zbirci Dakić i Lezović. Ovdje su riješeni zadaci iz poglavlja 2.1 potencije. Imate ih ovdje jedno 40-ak stranica. Više o potencijama, riješenim zadacima iz svih školskih zbirki i zbirki potpuno riješenih zadataka naći ćete na našoj web stranici. Ovi zadaci svima rade ogromne probleme kad krenu u prvi razred srednje. Ovo je naša interna zbirka, dakle nije u prodaji po knjižarama i u slobodnoj prodaji, isključivo se koristi u poduci našeg centra za poduku. I tako to ide dalje. Još puno zadataka, jako puno zadataka na tu temu imate na ovoj našoj web stranici.